tihinyo na bak masa Nabi Musa kana tihi. Nabi katanya kenang tihi. Nabi katanya kenang tihi. Waktu Nabi gua bak tahun 6 Hijriah dari Hudaybiyah yang jitun Nabi mujak kerja umrah bak tahun yang ke-6 Hijriah jitun Nabi di Hudaybiyah li kafi Makkah termasuk Abu Sufyan hai bijak Nabi untuk jak kerja umrah. Nabi kalau genin di Dawil Hulaifah terpaksa Nabi tahlul dan perintah sahabat-sahabat yang kacau ihram umrah bandung perintah tahlul dengan ti kameng. Kemudian ke Nabi jud hangga bijak tunyo gau uku mujak hangga bi mau perang ke Rasulullah. Jadi Nabi gua sehingga tuk belum Muharram gua perang Khaybar lom dokudi. Dalam perang Khaybar dalu perang Khaybarnya. Khaybarnya cik awak Yahudi tu. Lalu hai doa fikir ke Rasulullah. Bongeh ke Nabi iputihi Rasulullah. Diputihi li Yahudi-Yahudinya ke Rasulullah. Tapi hang kenang membacut hang beri bekas diputihi Rasulullah. Sehingga diminta watenya ule tihi. Diminta lewat Yahudi yang kru tihi yang nama ji Labid bin A'sam. Udah tihi. Le Labid bin A'sam nyoku tukang putihi Rasulullah. Maka le Labid ke banjara diputihi Rasulullah. Rupanya untuk diperkenang tihi terurung untuk lebih mangan. Isyok pakaian goknyan. Isyok pupu yang nak nyam pakai orang kanan dikirim. Rupanya diperintah le Labid bin A'sam bak siro ulamnya anak agam. Yahudi je. Rupanya orang khadam Rasulullah. Anak agamnya awak je tamang la rumah Nabi. Diperintah bunuh le Labid bin A'sam bak anak ulam bak anak mitnya dijak cok sujud Rasulullah. Sujud yang Nabi CCO jetna bekas-bekas daripada zat tubuh Rasulullah. Sujudnya ni syok. Kemudian di syok sujudnya nyara kanan ke. Dipetihi telmetihinyo adi lebih mangan isyok pakaian katanya. Kemudian le dicok sujud Rasulullah le Labid bin A'sam. Oleh disyoknya itamah pula ilm. Karena modal bacut. Yang tihi. Yang kenyo hana tobat, hana pampun malamnya. Oleh si Labidnya disyok lam lilin digepai dipegat lagi tubuh Rasulullah bersih. Dipegat lilin lagi tubuh Rasulullah hidup Rasulullah. Kemudian disyok lilinan diculuk jarum tiblah neng balilin isyuluk isyarah rupanya lagi tu culuk jarum balilin menan tu culuk jarum bak tubuh Rasulullah. Oleh syok lam beneng diku tiblah inaku. Di isyarah lam lagi talo muku menan Nabi muku isyarah keruh tihi Labidnya. Rupanya kenang tihi bak Rasulullah. Kenang hoi pato lamon niti le Labid bin A'sam. Lamon. Monnya nama Bi'ru Darwan. Mon Darwan. Jadi sojak Madinah gepemukruh ino JE monnya. Mon diputihi Rasulullah jamun. Pikai tuk monnya. Bi'ru Darwan nama mon. Mukruh JE-nya bak tempat itik tihi lamon diputihi Rasulullah. Maki pancara kutepu di Nabi. Nabi tengah geih syu'ro. Tengah geih wate syu'ro. Truk dua roh malaikat. Lam tengut Nabi. Ti roh malaikat kedua oleh Nabi. Nabi kan pate mana? Lagi mau pate geneku bunuh tiblah bo. Manan ke Nabi pate. Lam takit Nabi. Tu gejak malaikat. Gepulumpo ba Rasulullah. Syu'ro geih Nabi. Ti roh malaikat gedang baule. Ti roh malaikat gedang baki. Gekuli malaikat baule
pakon mono ragamnya. Tu rak mereka bagi kakenang tihi. Kakenang tihi bukan. Ya, to yang putih dengan mereka terus Labid bin Asam muto. Ngam malaikat beri hendak mutom ke perintah Allah Taala. Bah manusia aja mutom danya. To yang putih Labid bin Asam. Pat jibu ngukule malaikat ba ule. Lamon jeti. Mondarwan yang dipegot lilin taboh hita Rasulullah iculok-culok jarum tiblah neng. Bunyi culuk tepat dada lilin seolah-olah jarum ada dada Rasulullah. Iculuk tepat perut bak lilinnya takit Rasulullah bak perut. Bapaknya iculuk. Diku menenglam. Di belah bawah nuku dan tugut Nabi ipatu kan alam. Ipatu kan tugut. Yang pun dukung, tugut pun dukung banyak anak. Jadi pak lamon darwan yub bate. Dipatu lam tilundang kurma. Yang tihi jamun mungkin jino model nyanci kah cara ya ti baru mau gua mungkin menan nyanci nah lam lepu kurma pak jaga Rasulullah amban jaga gehu tenang Ali Zubair Ammar bin Yasir kena tean pur Rasulullah trun lamon nyan tiga tu kedih bak ne bate syok buka bate syok inam pelepu kurma yang dalamnya ke yang dipetihi lun. Keperintah. Inan yang petihi lun. Bodoh tut i babi le. I tut. I kaiju kwa lagi kenang gaca. Kebat kerja tehi je. Kaiju i. Tut i babi le. Tron bak bate koyak bate syoknya. Aku senang ahlinya Zubair dan Ammar bin Yasir tut i nya. Gerak bate gecok na gebit embang geplah telundangnya tugut Rasulullah lilin yang ipegot patung lagi Rasulullah tu culuk jarum tiblah neng dalau jiku tiblah boh meneku syoknya gepeduk ke Rasulullah gekalai Nabi lepas lagi Jibril begah lagi malaikat benar begah gekalon. Kemudian keperintah oleh Allah. Hai Muhammad, baca dua buah suratnya. Nyo ayat ini. Baca dua buah suratnya. Boleh baca? Baca Qul a'udzu rabbil falaq min syarri ma khalaq. Baca dan Qul a'udzu birabbin nas. Dua buah ayatnya tibelah buah pada ayat. Tiblah buah ayat Torat Nas, Torat Palak, Bandung tiblah buah ayat. Torat Palak 5, Torat Nas 6 je tiblah. Tabuh ayat Nabi tu baca teplah gunaku tabuh tutup jarum teneng. Bak patung bunuh. Bangker ayat. Ayat yang kedua teplah tabuh tu tutup jarum tabuh tu. Habis tiblah buah ayat, habis teplah Bandung. Teplah Rasulullah mangat tema badan lagi bunuhkan tu bungku Rasulullah. Dum Nabi iputihi. Karena hai fikir lain, dum Nabi diputihi.